first plenary session of Tipra Mota has been commenced for 2 days starting from Saturday at Khumlung Syndicate Playground. The program was inaugurated by Tipra Mota Chairman Maharaja Pradit Kishore Dev Burma by lighting a lamp. Tipra Mota President Vijay Kumar Rangkhol and ADC Chairman Jagadish Dev Burma and others executive were present. Like it was decided before, first plenary session of Tipra Mota has been commenced for 2 days starting from Saturday at Khumlung Syndicate Playground. The program was inaugurated by Tipra Mota Chairman Maharaja Pradit Kishore Dev Burma by lighting a lamp. Likewise, at the beginning of the program, an honor was given to Maharaja Bir Bikram by offering a flower in his photo by Maharaja Pradit Kishore Dev Burma and other executives of Tipra Mota. After that, a national anthem was sung and the program of plenary session was started. The program was attended by Tipra Mota President Vijay Kumar Rangkhol, Opposition Leader Nimesh Dev Burma, ADC Chairman Jagadish Dev Burma, CEM Purnachandra Jamatia, including all the MLAs and MDCs of Tipra Mota. In the beginning of the program, ex-minister Mewar Kumar Jamatia has delivered a speech starting by welcoming everyone and then spoke about leadership, commitment and public life. Good afternoon to everybody. Tinechung Tipra Mota Party ni pulya plenary session khai tongo o plenary session ni chini khorak da chini or pandene tui phang chairman chini bigarang khol gori songkariya tang jotone bumung khuliya bono puila hambai marogo boni loge chini most beloved sobto chini khatuksa chini young dynamic leader chini bubagra Pradit Kishore Dev Burma mano ang pipeline hambai marogo te boni loge chini joto senior leader chini LOP Burang-Burang Nimesh Dev Burma Jorto chini Burang-Burang MLA te chini ADC CEM Purnachandra Jamatia te jorto chini Bhai Manda Bhai chini Okrarok senior leader nong Paipaya Hambai Maronai Khulumnai chini Tipra Mota ni ongai te ani byaktigoto ni ongai te chini Hazal Sambani Phainai Sara Tipra Rajya ni Phainai chini Tipra Mota Party na hamjak nai chini bubagra na hamjak nai chini warrior chini khajuk sa taku bukhrono Tipra Mota ni engai bubagra ni engai ang paiplaya hambai khatchangma yafaru janam bubagra saga all Tipra Mota are warrior onek borok saimena warrior ni otho tamo warrior sabno hin warrior ni meaning otho belai kotor warrior mane jeng kiriya jeng hano hamjak nai dofana hamjak nai obon warrior Sausis genang, kemana kiri, kemana lajia, dofane bagai, hani bagai, samang khainai, thui dinai, abonu hino warrior. Tar mane, jeng jotto Tipra Mota ni, cini volunteer, neta, saputaro, cini hani bagai, dofane bagai, jeng warrior. Kini. We are most lucky people in this world. Tangai, chini khud bubagra, hani nongphang, hani malik, chino bonetri roi tongu, chino mo tujul tongu, bone leadership nandaro, sing Tipra saro, khansa ni marigo. Sing Tipra Mota khai tongu boni bagai sing balai ke kepal kaham chini borang rok sing jesemana kosto manthung dukho manthung কিন্তু
the last but the least mahai जों थैना नाय दंफ्रा जों गोमाना नाय दंफ्रा जों अराय फरायं दंफ्रा जिनि बुबागरा जोंनाव फाइ खसा फाइखा जिनि बांबो सामोन खायदैखा बचिनि कपाल गतर बचिनि लाखि जों कपाल गाहाम जों बुबागरा मामाननि बागै बोरैबा आं खागागो जिनि वारियर रक तिप्रामथानि वारियर रक बलाय खाक स्रांजाक खातुंजाक तंथबजाक जिनि हा दफानाय बागै जों सामोनखायनाय नरक साइमनो तिप्रामथा मात्र 2 বছর अंख 2 বছর बिसिंग अनेक सामसिं आगखा जिनि इतिहास लाइगुमागो आं लुगियाखौ कमसे कम जिनि तिप्रामथा पार्टी हाय दे श्रृंखला पार्टी आसेगासों थानसानि मारि हामजागोनि मारि जों 2 বছর माथाव जों फुनुगरिखा अमतिप्रे लाइगुमागो कुसुम जुग all लाइगुमा हिस्ट्री अब रेकॉर्ड दंनाय. Likewise, ADC CEM Purnachandra Jamatia also delivered speech on the topic of the journey of a common man to the post of CEM. We have first plenary session ni pandani jaimani simi tabok sujara phai manjak phaini joto haksal tei samphani chini tipra warrior songno bilai ke hambaya par chin bubagra mono khulumaya par teibu phai sok phaijak chini tipra mothani president borom gana BK sir chini assembly ni LOP borom gana Onimes de Burma teibu phai sok phaijak chini TWF ni president tei MLA borom gana je Sopna de Burma teibu chini OITF ni president tei EMPWD borom gana Ronel de Burma teibu sini joto EM, MLA, MDC, TWF ni joto leaders, OITF ni joto leaders, TISF ni joto leaders, TCF ni joto leaders, joto no ani pipeline hamjak mate khulumaya par. Nirok joto no saimana, sengoro joto no maximum kamini borok phayu. Sini Greater Tipraland Movement khainani bagai chini bubagrana seng joto no 98% no seng kamini borok logero. Orang bisi ang behai no kamini borok krisok ni family oma hake seng joto phailai. Jepro chini bubagra Greater Tipraland ni movement chengkha. Joto no aprok kamini lukurok no sekango yapri sekha nirok joto no siu orani bisi anghai khoroksa chogya bikrani family ni ngui sengbu logero nai hanai angbu haikha tini jepro ang CM ngui tite edisi ni joto ni barja kotor manai edisi hapango haikha body sekango chini bubagra tei chini joto leaders elected member of discussion khailekha sing joto no songlai mani chini bubagra no CEM ronai hai hane kintu chini bubagra joto bai salai ano CEM ronai hui hokha ang apro sakha bubagra ang sogya ang bahki chalok nai asuk chini diprani kaisa pojak hleimano bahke tuinai masaka haipano chini bubagra sakha nang daito mananai chini party ni joto leaders rok sakha ngke seilekha seileimani yagulo sing especially kamiam sayo thangkhai ke chung nubu chini bikra kamiam sayo lamani ব্যবস্থা করে tuini ব্যবস্থা করে nini education facility করে
जेफ्रो जों लेखा फरायमा फैयो अमाहाय अवस्था गामिनि लुकुरक ताबकबो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर हाकसालो दैमा खगनायबो दङ लामा गोरै दङ इलेक्ट्रिसिटी फेसिलिटी गोरै दङ फियासनि तिप्रासा लुकुरक आम जनतारक एमबीसी उई फाइखा एम उई फाइखा सीएम उई फाइखा के बिलाय एक्सपेक्टेशन गोबां जतन आसावो सलुशन खायमानाय होनो फेबा चिनि थानिगो अमाहाय साफिसिएंट फान्ड जों खायनायनि मत गोरै जों सलुशन खायनायनि बागै साफिसिएंट फान्ड नांगौ बनि बागै जों आम जनता गामि आमसानि टंकसं लुकुराव बरना आं सानायनि मुजु जेफ्रो जों बुगि फायमानि हाय आं बुगि फायमानि हाय दिनै जों सहराव लेखा फरायनानै हिकेबो आंनि नावनि फेमिलिनि रां गोरै रां फैसा सुगिया सहराव फरायकेबो चिनि बाङै प्रब्लेम फायो 94 95 जेफ्रा आं उदिपुराव फरायनानै जायो नोराव जतनि सिगो आफ्रा एक्सट्रीमिस्ट नि ब्ले प्रब्लेम उदिपुराव टाइम टू टाइम परीक्षा एग्जाम एनुअल परीक्षा हाफ इयरलि परीक्षा फोरके गंडगोल लायो जों उदिपुराव थांनायनि मत परिस्थिति गोरै इनि थाङो दिनै अमा हायजराव जों ताबो मातंख गामि आमसायो हंकेबानो स्कुल काहाम करै कॉलेज काहाम करै इवन कॉलेज करै Similarly, EM Bhobaranjan Riyang also delivered speech on the topic of the role of TIPRA in Brew Accord. Tinini aini topic uha the role of TIPRA Brew Accord. Nau joto sio je brew ni समस्या Brew Accord saya khostis kawo Brew Accord sani thani kawo आं कयेकटा चिनी ब्रू जे मिजोराम नि फाइनाय ताखुरावनि प्रब्लेम नस कां हाइलाइट खिनचो 1997 जुलाई मासो जखन बराव मिजोराम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डिमांड खेये बरना आरोनि मेजॉरिटी संख्या मिजोराव बाय आरोनि रुखलाया आबोनी परो बरो नोहु बेराये त्रिपुराव 35,000 रिफ्यूजी हिसाबै ब्रां त्रिपुराव आश्रय माला बरो बहुत लंबा सफर 23 बছর लगातार कांचनपुर एवं दामसरा एरिया रो सेटल खेये अनेक आंदोलन खेला तफो क्या कोनो सक्सेस हुआ এই সময় ত্রিপুরা সরকার বামফ্রন্ট সিপিআইএম গভর্নমেন্ট বরনি ফেভার হইয়া এবং পরবর্তীও 2018 ওকে উচি নতুন মানে তা গভর্নমেন্ট ফর্ম ফিয়া বিজেপি আইপিএফটি সরকার तब कोनो समाधान हुआ बरं कोनो कौटी साया बड़ बहुत बছর 23 बছর लगातार आंदोलन खेया विभिन्न डेमनस्ट्रेशन सिटिंग डेमनस्ट्रेशन हांगार स्ट्राइक विभिन्न तरीका तुई क्ले बड़ फाइट खेया এই সময় लोकल नि एनजिओ हिसाबै खुद आं निजेर फनो यांग ब्रू एसोसिएशन नि प्रेसिडेंट हिसाबै 8 इयर्स बरोबाई लगातार को परामर्श के बरनी जिनजाल बरनी प्रॉब्लम न सॉल्व खेने में फाइट किया किंतु किच्छु खेमैया लास्टलियो 2019 नवेम्बर नि 6 तारिख तिनी वाइनि मुखाव तो नवेम्बर 2 तारिख से 6 तारिख बरो कांचनपुर नि लक्ष्मीपुर नि एसपी कैम्प गानावो हंगर स्ट्राइक खेला सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन 3-4 दिन लगातार बरो फाइट खेहा तो ब्राउनारोनी उठे नहीं भाई सरकार
समस्त एरिया पुलिस प्रशासन रंगे तीभा এই সময় চিনি বুবাগ্রা চিনি মায়ানা हानि बाग्रा महाराष्ट्र आरफो तिप्रामथा एनजीओ पॉलिटिकल पार्टी को महाराष्ट्र 6 तारिख नवेम्बर आबो जागाव थांगिए ब्रुनि समस्यानो थांगिए नायहा जखन महाराष्ट्र थांगिए नायहे महाराष्ट्र नि लगे बहुत चिनी तिप्रासानी एनजीओ रो बनो सहयोगिता खेया बनि लगे थानसा के एकत्रित भावे बनो सापोर्ट खेया आबो दिखेছে चिनी ब्रु रावनि एग्रीमेंट नि पार्ट चंसयो हिबा आबोनि सिगाङावसा पॉइंट सानिनायो 2018 बरो किंतु एग्रीमेंट उंलाहा इंडिया गवर्नमेंट एवं त्रिपुरा गवर्नमेंट के चुक्ति के 2018 3 तारीख जुलाई बरो एग्रीमेंट किया तबे अब एग्रीमेंट सक्सेस हुआ तामानी कारण हिमले ब्रानी एग्रीमेंट नि जे डिमांड आबरो लैंड ओनली 40 फीट बाय 30 फीट स्क्वायर फीट आबोनि बादे किछु क्रय नो तारमानी स्कीम तो किछुटा बिनिमय रांखौ फैसा तो मान्थलि 5000 अमहाय के किसा खेमन बाये 70% ब्रो आबो एकॉर्ड नो माने एग्री किया. On the first session, the last speech was given by MLA Bishop Ketu Debarma and ex-MLA Gauri Shankar Riang. Reported by Probir from Khumlung, Chini Khorang. Jotono bacalainai je achugu tomne jotono koijau je jotono palke bachoge je ya pha khorobnai tini chati ke thar masuni tago tini boba